kubikora byose. Reka dukomeze gahunda y'amakuru tubagezaho umunsi ku munsi tubabwira ko urubanza rwa Paul Rusesabagina uri gukurikiranwa n'inkiko zo mu Rwanda kubera ibyaha bitandukanye ashinjwa rukoze ku muhungu we ariwe Trésor Rusesabagina. Rero byagenze bite? Umuryango Heart African Business Club wahagaritse ikiganiro cyagombaga kuzitabirwa na Trésor Rusesabagina n'umuhungu nyine wa Paul Rusesabagina nyuma yo kumenya byinshi ku byaha se akurikiranyweho. Heart Africa Business Club ni umuryango ukora ubukangurambaga ku bibazo bireba Afurika, ukaba ubarizwa mu ishuri rikuru ry'ubucuruzi rya Heart muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Wari watumiye Trésor Rusesabagina ngo atange ikiganiro cyaje guhagarikwa nyuma yo kutavugwaho rumwe n'abagaragaza Rusesabagina nk'umuntu ukekwaho ibyaha bikomeye, aho kuba umuntu w'intwari urimo kuzira impamvu za politiki. Paul Rusesabagina w'imyaka 66 yafashwe ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa munani mu mwaka w'2020 akekwaho ibyaha birimo iterabwoba bishamikiye ku mutwe witwaje intwaro wa FLN. Yagize rero uruhare mu gushinga n'umutwe wagabye ibitero byishe inzirakarengane mu bice byegereye ishyamba rya Nyungwe. Rifungwa rero umuryango we kimwe n'abanyapolitiki bamwe b'abanyamahanga bagize irya politiki bavuga ko Rusesabagina yashimutiwe Dubai bityo afunzwe binyuranije n'amategeko. Ni mu gihe rero u Rwanda rwo ruvuga ko yizanye mu gihugu agahita afatwa hashingiwe ku mpapuro mpuzamahanga zimuta muri yombi yari yarashyiriweho. Byari byitezwe ko kuwa gatatu tariki ya 24 Gashyantare, ni ukuvuga ni ku munsi w'ejo, ko Trésor Rusesabagina azaba umutumirwa mu kiganiro cyagombaga kubera i Boston, aho byari byitezwe ko azagaruka ku ifungwa rya se. Mu butumwa rero umuryango Heart African Business Club washyize ahagaragara wemeje ko wamutumiye udakoze icukumbura rihagije, ukaba wabisobanuye muri aya magambo ugira uti: ku bufatanye na Global Human Rights Class igikorwa cya Trésor Rusesabagina cyahagaritswe ndetse ntabwo azatumirwa ngo ageze ikiganiro ku bagize Heart Community. Uwo muryango watangaje ko ahubwo hakenewe amajwi avuga ukuri kw'ibintu bitandukanye n'uburyo abanyaburayi cyangwa abanyamerika bashaka ko bigaragazwa. Wagize uti: nk'uko tubyemeranyaho, Paul Rusesabagina agaragazwa n'abanyamahanga nk'umuntu w'intwari ku Rwanda, ariko nk'uko ababikurikiranira hafi babisobanuye ntabwo ariko bimeze. Nk'ihuriro turashaka kugaragaza neza aho duhagaze, bitari ugusaba imbabazi gusa, ahubwo tunifatanije na bagenzi bacu b'Abanyarwanda. Ubwo aheruka kugezwa mu rukiko mbere yo kwiregura ku byaha aregwa, Rusesabagina yakomeje guhakana ko ari umunyarwanda, akitsa avuga ko ari umubirigi, ko akwiye gufatwa nk'umunyamahanga. Ni icyemezo urukiko ruzabanza gufataho umwanzuro rukemeza niba azaburanishwa nk'umunyarwanda cyangwa nk'umubirigi. Ngibyo rero, ariko tukiri mu makuru arebana n'ubutabera, turabwira ko umufaransa Emmanuel Arti wunganiraga Kabuga Felicien ushinjwa kuba umuterankunga wa jenoside yakorewe abatutsi, kuri ubu ngubu yamaze kwivana mu rubanza nubwo rutaratangira kuburanishwa mu mizi. Kabuga Felicien yafatiwe mu Bufaransa ku itariki ya 16 Gicurasi mu mwaka w'2020. Ubu ngubu akaba afungiye Irahe mu Buholandi muri gereza y'urwego rw'umuryango w'abibumbye rushinzwe kurangiza imanza zasizwe n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwari rwarashyiriweho u Rwanda i Arusha muri Tanzania. Amakuru atangwa ahamya ko Maître Arti wunganiraga Kabuga Felicien akaba yaranunganiye Laurent Gbagbo wabaye perezida wa Cote d'Ivoire, yivanye mu rubanza yagombaga nyine gukomeza ku mpamvu zitatangajwe. Bikaba bivuze ko Kabuga w'imyaka 87 agomba gushaka abandi
bazamwunganira muri uru rubanza. Kabuga rero akurikiranyweho ibyaha birimo icyaha cya Jenoside, ubufatanyacyaha mu cyaha cya Jenoside, gukangurira abantu gukora Jenoside, ubwinjiracyaha bwa Jenoside n'ibindi bifitanye isano na Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994.